abusuafo me obi bia kwaba e de ba attention TV so munim say attention de bia metena se amansanchi ame akwasi mensa metena se na chese ensama ekwo otwi ko breman na me de beso mo na enne obi be bisa se den na amansanchi ame me de nam enne ne me de nam nyina ne se mrantie bi na omakwaje eduro etu eduro chese omakwaje eduro a otu ontuo se de kra eyade enka mo na enumu na okonfo a oye eduro no ema mabuni anase mrantie yi asi o omon test no na etese o hwese eduro no ode ama ono aso eye powerful anase enya powerful na enumu na oditio no ema abrante ba kwese abrante enje na chese onfatio no en test no na enumu na abrante peja atue yi timegum na chese okonfo ya oye eduro chese watu na namu wanso ya do aya miaga sa mihu sa minka ne se ayurahu samu se asresamu afrisa wa ye duro no amame no wona wo se eduro no ye bomitu a enkame ana mi ye wonso so wadi eduro ni bi enti se wadi eduro ni bi a ane adenti na ye botuo no e wo se account na we ama ye hu ne se abrabomu na na se ede asetena mu eye fake because adie biara obekose obi anyama on kan woni se nipa no also nya the right person anu ntina sisi ano aba ne se in the first place kwa ukoji eduru anase etuo duro ade yeden den na ewo se oji ekoye enne mebu na ya ba sebi bredua san ya dwemu nyina aye some way bi adwen different bia na esore a na ya dwen adwen bia sebio ense se ya dwen no anasa eno ne sa adwen a ewo se ya dwen aden okonfo isusu a wonso wonim se wo mben aden ti na wo se wo kodina se wo ye konfo wonim se wo mben wa kodina se yembo otuo ade so wa ye etuo duro e de ama omo se omo entini se ka omo anko test ana omo kwa abontin na omo de ye omo se o mi ma je etuo duro ma ye guy ma je etuo duro nti se bi onyamra sem ntuturo sem bia na omo die kira anka wo bisa ho se wo life edahe nka wabisa nsa wabrabo eda he wo life eda danger na sa enda danger na adie yukra wo kwaye kra sebio emfaso ban ene wo ho emfaso ban ene wo ho ene se a chese omakwaye a okonfo na oye eduru no ma omo ne se mo fan test me na omo testing no condemn to grabo a ene so ayara ho sam ye pa ene so aye nsama ekoso ewo oman mu ana afi empatamu aniema bebre ene ekoso ewo oman mu na besro oye youth are very careful and fa ho enhihye niema bi mu because niema bi wo ha do ho behye mu a ekire no na akoye boache bidin a eno so ebekwa akoye sa anya yoro ho sama na akoye atoye nchem kase e de amaw wo ene webusunya ane ti aha aya attention TV mesro so ba like na odo comment aba na wo pia share ama afoforo so ehunu e komedin ade amansanche ame akwasi mensa